Ovu smo sliku vidjeli. Evo, pogledajte još jednu sliku, veoma interesantnu, to je da CJ može da skače na koš. Ne znam da li, nisam igrao basket u GTA San Andreas toliko da bi ovo isprobao, ali znam da CJ može u finalnoj verziji da igra basket, odnosno košarku, ali da li može da skoči u koš, to ne znam. Evo još, ovu sam sliku pokazao, sad ćemo da vidimo još, ovdje smo vidjeli ove ovdje likove iz beta verzije. Evo ovdje možemo vidjeti kao da je u San Andreasu izgleda moglo da se osvežava automobil, kao što može u GTA 4 i 5, ali su to na kraju ukinuli, ne znam zbog čega, nije mi jasno. Ovdje je slika standardna kao u ovoj zadnjoj verziji koja je zašla. Sad ću da vidim. Ova slika je veoma interesantna. Pojavio se CJ sa ovom puškom koja je iskorišćena već u San Andreasu, odnosno u finalnoj verziji. Tamo iza njega je Low Rider i one slike, tamo neki anđela i to. Ali ovu sliku sam pronašao u Lesterovoj kući, tamo u GTA 5. Na jednoj knjizi, na kolicama knjige ima ovdje Cole Johnson, baš ova slika iza njega automobil i tamo anđel. Baš ista slika. Idemo dalje. Evo pogledajte kako je CJ trebao da ima posebnu, specijalnu, interesantnu animaciju poslije koja je nažalost ukinuta. Slična je urađena kada CJ se šunja, ali kad ide da krade, ali nije ovako baš urađena. Ovdje ima neki iksić, ne znam da li je bug, greška ili nešto drugo, ne znam šta je u pitanju. Idemo sad dalje. Da vidimo sad koju ćemo sliku da pustimo. Evo ovdje vidim ovaj automobil koji je iskorišćen na kraju, nije ukinut. Idemo na sljedeću sliku, a to je evo ovdje CJ opet kako skače u koš. Baš interesantna slika. Evo ovdje kako sa maskom preskače preko ograde, odnosno beži. Idemo sad dalje. Evo ova slika nam pokazuje kako je trebala banda Los Aztecas da izgleda. Sa povezima preko glave, nekako banditi iz finalne verzije lepše izgledaju, ali opet mogli su da ostave i ove i one, ali ne znam što su uradili, samo da svaka banda ima po 3 lika, odnosno 3 skina, nije im jasno. Evo još jedne slike kako je policajac trebao da izgleda, možda ovaj čak policajac već iz finalne verzije, ne mogu tačno vidim zato što je sunce uperilo ovdje, a ovo se nalazi blizini onog motela i Binka, one prodavnice. Evo ova Mulhound kuća koja je trebala da bude kao Vice City-u, spoljašnji svijet da bude spojen sa unutrašnjim svijetom, a ne da CJ uđe tamo u kuću, ne vidi ništa kroz prozore. To je trebalo da se uradi, ne znam zbog čega, možda zbog loših nekih podešavanja nisu mogli da izvedu, pa nažalost ova kuća je urađena kao unutrašnji svijet, kao i ostale prostorije. Evo ovdje možemo da vidimo nešto, opet ovaj džip što sam vam pričao ranije, nešto ovdje parkira, nemam pojma šta ovo bi, da uopšte ima u finalnoj verziji, mogu da setim. Evo ovdje CJ sa ovom uniformom koja je sa ovom odećom, sa zlatnim satom i skupim naočarima, patikama i trenerkama u Victimu koji se nalazi gore u 3. gradu. Ova odeća ima. Evo CJ sa ovim malim traktorčićem koji kosi. Pogledajte kako je trebalo da ima kad vozite ovaj traktorčić. Ovi specijalni efekti kako trava leti kad ovaj traktorčić kosi, to su ukinuli. Našao sam još neke slične stvari oko toga. Evo ovdje, veoma interesantno, na ovoj slici možemo vidjeti da CJ mogao da ide seču da kupi ovaj sako
ali posle su taj sako su specijal, kako se ono kaže u San Andreasu, outfit. Posle su njega omogućili samo kada CJ osvoji 100% progres sa njegovom devojkom prvom iz Grove Streeta, Denise Robinson, pa on dobija na poklon ovaj sako. Ne znam da li ovaj sako može se kupiti u finalnoj verziji, zaboravio sam, nisam to proverio, ali mislim da ne može. Evo sljedeća slika, to je CJ kako se trka po Moon Shieldu. Evo ovdje možemo pogledati da je vegetacija bila u veoma naprednom stanju, da je San Andreas imao lepše teksture na poljoprivrednim ovim mestima. Evo vidite ovdje trava, seno i to. Poslije su sasekli travu i stavili su neke fleke kao što je GTA 5 u Old Genu. Sad ću vam pokazati, nije ova slika, nego evo pogledajte ovdje kad vozi CJ četvorotočkaša, odnosno quada po travi, kako gore iznad nema tragova blata, a ovdje po travi ima. Kako je taj San Andreas u beta verziji predivno izgledao. Nažalost, nije mi jasno zašto, ali mnogo su stvari povukli. Ali primetio sam da je najviše beta stvari, odnosno stvari koje su promenjene, bilo u Los Santosu, dok u San Fierru malo manje i Las Venturasu skoro da ništa nije ni menjano. Evo ovdje pogledajmo veliku razliku u odnosu na San Andreas u finalnoj verziji. To je kako CJ sa vršalicom vrše po ovima njivama. I pogledajte tri tipa kako su to lepo uradili. Evo vam vidite desno, odnosno levo od CJ-a travu, desno od CJ-a tamo gdje se vrše u njivi, tako kako su to lepo uradili. Ne mogu da vjerujem kako je San Andreas u beta verziji izgledao moćno, to je da čovjek ne može da poveruje, ali konzola je propastila San Andreas. Evo pogledajte kako je vegetacija bila, nije nešto bila napredna, ali mislim PC verziji da je bila još naprednija, ali ne znam zašto PC verziju nisu učinili, odnosno maksimalno učinili i dali sve od sebe da bude napredna kao što je GTA 5 za PC verziju 4K mnogo naprednija u odnosu na next gen konzole. Na ovoj slici ništa specifično ne možemo vidjeti, sem vegetacije koja je ukinuta nažalost u beta verziji. Evo ovdje možemo vidjeti ništa specijalno sem automobili koji su u početku izgledali kao Vice City-u. I veoma interesantna stvar ovdje u vojnoj bazi, vojni helikopter Hunter koji može da puca mitraljezom i raketama. Po ovoj slici taj helikopter je trebao na ovom brodu da bude i da poleće sa ovog broda. Ne vjerujem da je CJ u ovoj slici da ga je dovezao baš u vojnu bazu, vjerovatno se on tu nalazio, dok posle nisu ukucali, odnosno izbrisali ga ovako pa ga omogući samo s pomoć šifre. Ne sjećam se da se Hunter pojavljuje ni u jednoj misiji u San Andreasu, sem ukoliko ne ukucate šifru, i može se pojaviti tamo na jednom heli aerodromu u Los Santosu kad pređete 100% igru. Ne mogu tačno se sjetim, ali mislim da se ne pojavije Hunter u GTA San Andreas priči. Idemo dalje. Evo ovdje možemo pogledati, ne znam, izgleda ovo cut scena, ali neki su čak pričali da je i u San Andreas običnoj verziji moglo da CJ otvori gepek. Igrao sam neki mod u kome CJ otvori gepek i možete da birate da uzmete oružje iz gepeka. To je baš lep urađen jedan mod, story mod, ali nedovršen je, pa nažalost to Rockstar nije iskoristio, a nisu ni modeleri kasnije koji su pravili nove misije za San Andreas, Crypt Prince original preko SCM koda u data tamo po dešavanjima, nisu iskoristili tu mogućnost, ali to ćemo pričati neki drugi put.
Evo ovdje možemo pogledati CJ-a, iza njega je, da li je, ne mogu se sjetiti kako se zove ovaj automobil. Evo još jednog automobila, Bullet izgleda da je ovo automobil, ovdje ništa nije novo. Ovdje možemo vidjeti da je vjerovatno CJ mogao da kupi kartu za putovanje vozom u ovoj ovdje stanici željezničkoj. Evo ovdje vidimo ovaj automobil, ne mogu da se sjetim kako se zove, mislim da ovaj auto urađen već u finalnoj verziji. I ovdje na kraju vidimo onu misiju Los Etsupros, tako nešto se zove, ona je predzadnja misija u San Andreasu. Tačno se sjećam Azteka slikova koji su sa CJ-om i Cezarom. Ovaj lik, ne vjerujem da je ovo Cezar, ali vidimo tačno kako su izgledali Aztekas gangsteri. I oni tamo idu da se bore do osvoje Vagos teritoriju, CJ im pomaže. Jedan lik ima katanu, dok drugi ima pištoje, mikrouzi, a ovaj lik jedan ima bazuku. I tako on treba da izgleda. Ovdje vidimo manju travu, tako izgleda u betoj verziji. Ali našao sam još neke slike iz nekih starih magazina i u San Fierru, kako se već kaže, trebali da se pojave bolosi u nekom delu grada sa ovim San Fierro Rifa, motherfuckersima ili kako već se zove ta banda, i trebalo je da u San Fierru može da se osvajaju teritorije, ali to su možda nisu mogli izvedu jer poslije bi morali CJ gangsteri tamo da vladaju i bi vladali neki drugi gangsteri kada CJ osvoji teritoriju koji su njemu prijatelji, možda trijade ili nemam pojma, ili su htjeli da napravi da bude Claude drugi lik, pa možda su trebali njegovi gangsteri da budu San Fierro Rifa, pošto on imao garažu gdje je ta banda vladala, pa je poslije kad je izgubio trku otišao Liberty City sa Katalinom, a CJ je dobio tu garažu. Ne znam sad šta se tu tačno desilo, ali beta verzija je bila mnogo zabavnija od finale. Ovdje možemo vidjeti obične bolos gangstere, ali vidimo tamo da još uvijek su oni policajci sa motorom bili kada je ova slika izbačena. Evo ovdje vidimo vojnu bazu kada CJ ide da ukrade jetpack, to ništa nije specijalno. Ovdje vidimo Ding Dang Boys, ovdje vidimo ovog jednog lika koji ima potpuno drugačiju odeću u odnosu na finalnu verziju, također ovaj lik ovdje izgleda da ima. Evo još jedna slika, ova misija, ne znam kako se bivamo, ali evo pogledajte kako ovdje izgleda. I mislim da smo pogledali sve slike, još jednu sliku da vam pokažem, a to je najbolja slika koja mi se svidjela ovdje jeste ova ovdje slika kad su prijatelji Vagosi, a ne Vagos nego Aztekazi i Grove Street. Tako da, ukoliko vam se svidi ovaj klip o beta verziji, možda napravim još jedan klip, drugi deo o ovome. Napišite u komentarima da li je Rockstar stvarno možda tu beta verziju iskoristio da proda nekima, ili su to samo neki tu verziju iskoristili ovi programeri, možda su privatno nekom prodali, ali to ne vjerujem, nego možda Rockstar zadržao za sebe tu verziju koju je na kraju ukinuo zbog limita konzole, pošto napominjem da konzola PlayStation 2 nema svoju memoriju, sem memorijske kartice. Kad bi imala memoriju kao PlayStation 3, bilo bi veoma drugačija priča, ali nažalost nije, pa taj PlayStation 2 nekako mogla da podrži 2 CD-a, odnosno 2 DVD-a, GTA San Andreas mogao bi da zauzima do 8,3, 4, 5 GB, 8,7 pojma. Mogao bi duplo više da zauzima, pa zamislite vi San Andreas kad bi se uradio tako sa duplo više stvari nego sada što ima. Ali to je nažalost ukinuto, ali jedna dobra vest jeste da neki programeri, odnosno modeleri, prave GTA Underground mod u kome celokupnu mapu San Andreasa zadržavaju, dok je neki lik Fastman 32 pre 2 godine napravio Fastman
92 loader koji može da hakuje većinu stvari u San Andreasu i da se dodaju novi automobili i nove mape i novi ovi likovi, ali još se radi na tom modu, pa ne znam da će se uraditi baš do kraja, da će moći da ostvari ono što je Rockstar jedno zamišljao. Ali mnogo je San Andreas limitiran što se tiče mnogih stvari, ne samo limitiran što se tiče onako da je propašena original verzija od Rockstara, nego za modelere predstavlja San Andreas veliki problem što je mnogo limitiran mnogim stvarima, još uvijek nije otkriven način kako ukloniti limit da se hakuje oružje, da bi se moglo, kao što je moglo u beta verziji, da mnogo oružja da ima u San Andreasu da se dodaje, a da se ne menja prehodno. Tako da koliko vam se svidio ovaj klip u beta verziji, pišite u komentarima i to bi bilo to. Pozdrav, vidimo se i pratite Team M Balkans YouTube kanal.